asenze ama-functions adila ne-domain ne-range. I-function isebenza nge-input u-x ebese ikhipha i-output. Ama-values u-x ongaba yiwona i-domain. Basinikile lana izibalo kumele sizenze. Ama-values ku-y ongawakhipha i-range. Asiqale ke. Kuthiwa lana uyabo ukuthi ngathi umshini ofaka u-x kwi-function ebese ukhipha u-y. U-y kuyi-range njalo x stay domain. Range la ku-y. Asenzeke nasi isibalo sethu sokuqala bathi uDustin ubiza $10 i-hour uma ekusikela utshani. Uma uDustin ekusikela utshani bathi ukucharge $10 i-hour. Ngakho ke i-domain yethu ya Dustin kuzoba njalo i-function yethu ama-hour asetshenzwa uDustin, so D ka H. u-D ka H u-10 H ngoba $10 i-hour lilinye, ngakho ke 10 times lama hour wasebenzile. Ama-hour kumele abe greater than or equal to 0 ngoba ngeke akwazi uDustin ukusebenza u-negative, mhlawumbe u-negative 1 hours akwenzeki lokho. Ngakho i-domain yethu sizothi singathi angithi mhlambe D times half, lokho kuzothi ku-10 times half sithole u-5. So uma esebenze uDustin esebenze half an hour uzothola u-$5. Uma esebenzisa hour liphelele uzothola $10. Ngakho i-domain yethu sizothi mawucabanga yini nje i-domain yethu? I-domain yethu ya Dustin sizothi wonke ama-non-negative number, kungaba u-pi, kungaba u-e, kungaba yinoma yini, as long as lama non-negative number larger than or equal to 0 ngoba sithe uDustin akakwazi ukusebenza ama-hour amancane kuno-0, akakwazi ukusebenza ama-hour awu-negative number. I-domain kaDustin ke sizothi ama-non-negative rational numbers. Ngizokukhombisa ukuthi indaba ama-non-negative rational numbers ngoba ngeke akwazi ukusebenza uDustin ama-hour awu-negative, angithi sishilo. Kodwa wonke ama-real numbers o-half hour, o-pi number of hours angawasebenza. So ama-rational numbers, i-domain kaDustin ke leyo, non-negative rational numbers. Ebese ke sithola i-range kaDustin lo ukuthi izobuba i-range kaDustin. I-range kaDustin sizothi naye ngithi sithe singasubstitute cishe kube noma yiphi number la ku-H ukuze sithole ama-non-negative njalo, noma yiphi number engaphezu kwa-0 noma engango-0 njengoba sithe non-negative. Ne-range yethu kuzoba ama-non-negative rational numbers now, ngoba uma sifaka i-input eno-negative sizophuma ne-output eno-negative. So i-range ke kaDustin ama-non-negative rational numbers kanye ne-domain yayo nayo ama-non-negative rational numbers. Number 2 uthi ke uMaria ucharge $25 i-hour for ukututharisha i-maths. U-minimum wa $15 awuchargeayo. Asithi ke ama-hour kaMaria M of H usithe ubiza u-$15 uma efundise phansi kwe-hour. Uma ama-lessons akhe ebe ngaphansi kwe-hour uMaria ucharge u-$15. Lokho kusho ukuthi ke
ama-hour akhe less than or equal to 3/5 noma greater than or equal to 0 uzibizwa $15 ngoba u-1/5 we-hour kungaba $5 kodwa akawucharge $5 uqala ku-$15 mekusiye ngaphansi kwe-hour. Ebese for ama-hour adlula u-3/5 kube $25 ke lowo. I-domain ke kaMaria, kuzoba atsibo ngoba futhi noMaria njengoDustin naye ngeke akwazi ukuthutha ama-negative hours, sizothi ke non-negative inumber ebese ngoba naye ngeke akwazi futhi ukuthutharisha hashtag ngeke akwazi ukuthutharisha i-numbers less than 0 angithi ngoba ngeke uMaria akwazi ukuthutharisha u-1 of an hour yini u-1 of an hour. So sizothi non-negative rational numbers njengoDustin naye uMaria. Ebese ke i-range kaMaria kuzoba angithi sithe uMaria uqala ku-$15 ngakho i-range yakhe kuzoba ama-rational numbers are smaller than or equal to $15. I-domain i-range kaMaria ke leyo ngoba uqala ukucharge ko-$15 anyukele lapho. Number 3 uthi f of x equals 15x minus 12. F of x equals 15x minus 12. So bhala i-domain yethu sizothi ke singa-substitute noma yini la ku-x cishe kuba noma yini ebese siphuma nempendulo. Singafaka u-1, singafaka u-2, singafaka u-1, singafaka noma yini nje. So sizothi all real numbers, zonke iy'number ezingena kwiqembu ekuthiwa ama-real numbers singawa-substitute la ku-x. Lokho kusho ukuthi i-input njalo i-domain ithi input, so wonke ama-real numbers. I-range yethu-ke bese kuba mawucabanga kungaba yini i-range i-domain mekuwa ama-real numbers wonke. I-range yethu sizothi ke leyo number njalo iyohlezi inkulu kunale number, so sizothi all real numbers nayo. Bese number 3 bathe 4 njalo bathe f of x equals 2x squared plus 5. Domain yethu kuzoba lesi sibalo sona sizobona si layout ngenye indlela. I-domain yethu sizothi all real numbers. I-domain yethu ngabe o-negative, ngabe o-positive, ngabe u-pi, ngabe noma yini nje izongena la. Ebese ke i-range yethu uzobona ukuthi indaba ngithi lesibalo set out ngenye indlela. I-range yethu uma si-substitute noma yiphi number ku-2x squared non-negative sizophuma ne-number non-negative engango-0 noma enkulu kuno-0. Mhlambe mesithi 2x squared ku-x si-substitute u-0, so ithi 2 times 0 u-0 squared u-0 loyo plus 5 u-5 loyo. Ngakho-ke sihlezi siphuma ne-number enkulu kuno-0 la. Ngakho i-range yethu kuzoba all real numbers greater than or equal to 5. Greater than or equal to 5 i-range yethu. Ebese-ke isibalo sethu esinye unumber 5 uthi unumber 5 f ka-x equals 1 over x. I-domain yethu-ke lana uyabona ukuthi la nakhona singacishe substitute zonke iy'number noma yiphi nje number noma negative noma positive, ngakho sothi all real numbers. Ebese i-range yethu
uyazicishe ngaphambuka phela u1 over x uma substitute u0 la ku x sizothola impendulo ekuthiwa u-undefined. U1 over x u-undefined, ngakho ke sizothi all real numbers edomain yethu angawona u0, wonke ama-real numbers angawona u0 ngoba u-f ka-x u-undefined. Ungakhohlwa ke lokho, nami cishe kwangiphambuka uyazi. Asibheke ke manje i-range yethu. Sizothi ke i-range yethu ama-set of values uma sifaka le number i-range yethu lana singathi nakhona njenge-domain yethu singathi all real numbers ngoba sithe singa-substitute noma yini ebese ne-output yethu ukuthi kungaba noma yini ngaphandle kwa-0 all real numbers angawona u-0 ye-range yethu nayo leyo. Ebese-ke lana-ke kwisibalo sethu sokugcina basinikile ama-domain bathe lento singabuye siyibhale sithi y equals x squared minus 5 uma ama-domain ethu -2, -1, 0, 1 no-2 basinikile-ke la kulesibala isethi yama-domain ekumele sisebenze ngawo. Ngakho-ke thina kuzomele si-substitute sibone ukuthi i-range yethu ba. Uma ke si-substitute kulezi number siyinikiwe mhlambe sithi fx singathi mhlambe si-substitute u-2 qala sibo phakathi kwalo x squared sothi ke -2 squared -2 squared u4 minus 5 u-1 loyo range shuthi negative mes substitute -2 squared minus 5 u-1 loyo angithi sishilo asibhaleke ukuthi u-1 irange yethu ebese sithi -1 squared u1 loyo minus 5 u-4 loyo 1 minus 5 u-4 uma sithi 0 squared minus 5 u-5 loyo -5 ngoba 0 squared u0 minus 5 u-5 ebese uma sithi ke 1 squared minus 5 sisutholile ebese 2 squared nawo minus 5 sithe u-1 sesinawo ngakho i-range yethu sithe u-1 u-4 no-5